Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siruntuk si famous surang ri tasaupu baca-baca toriolo iae engkai memang Napoleon toriolo ta nara afik makukue napajajan sina anak apona. Jadi sini selesuraku kemana mareng kalinga tapada cengi pareng kalingata nasaba yahe baca-baca toriolo baca-baca ya pajajian naku engkau mau tepek tak atau mau tepek landrok muki nasengeta lo refuang Allah subhanahu wa ta'ala jadi tuh nasaba deka baca-baca jadi suruh-suruh naku tania memang atau pereng lo refuangnya makadanu jadi tapada cai pareng kalingata marja susurang ya deh baca-bacana nakulok kilau yoka-yoka namanya amat temi taki naita namanya ameng aku tau macai langsung menyameng ya to si bacana sesura nak martepok mukip pakai kita pada cepareng kali ngata ya na baca-bacana he ya bacana to si makara kulit manyamet tawe nau mak jalok bolana tawe na taletu langsung menyameng jadi pada cepareng kali ngata kebacana he pamulani dapat ciparan kali ngata. Bismillahirrahmanirrahim. Napa tak ketelu napa pada nya tak kebola tak napa mangujuk ke Korea tujue aja di pole ya tujuh kangen coba ciparan kali ngata ya hai bacaan mak kedai nyameri watak kaleku nyamet tolet tureng sinina to mak jala krakulet tu kak matu dek nagasi mata manyaman nasa dinai taka nasabak nyaman to masih tai wala nyaman ujokan dek naga manyaman nai tatawe sangadinai ya cekmu jalormu malu pai nasabak lenyek mana setamu letu nasabak nyaman loti si nyamengeng nyawamu naku si taki dek gaga majakmu itari watak kaleku sangadinya nyaman si mata barakat la ilaha illallah kum payakum jadi ana rasa senai bacana naku kato si tomak jalok kura odo bolana tanya delawi arna eta baca jadi ta pada cengi pareng kali ngata ya tosi ese dia tosi baca bacana khusus untuk patasi lo enok ritasi jadi tak pada ceto si pareng kali ngata ya dilo ino tasi ya hita baca aja lo napa langsung no ritasi nasaba naku mak nasenge tahu naku joka papada menu langsung ke curug-curug makoto metung kanala kana aku anu nala sih nasaba ya tuh aku ang itu kemarin cemetumnya watak natalau pas tingkat ala nasaba dek gaga tahu kurlino itu dek gadale nah jadi pada ceparang kali ngata ya atau sidik patas ya nak loki khusus pameng pajala ya ya maneng he nak lo jok kaki sesura tak pada cetenya wata tatanga ya ro alung tege mara aja mega tai talung ya ro tangoloi aja tata ajeng ya ro makarang kahe kala ye ya teh kate gelung napa kedua aja tapi ya wirina wewe napa tak baca ro bacana makda imang kawania semui ko balewe muno rilino ya seko bale Nabi Yunus asana nabimu ko balewe Henreko pas salam alemu matam rjalaku ku jala salam alemu mu mak dapet rimeku ku untuk pameng pas salam alemu tama riwarakeku jalaku namuin re lokiku muancaji alam adeceng letuk lino letuk akhirat barakat la ilaha illallah kum payakum jadi pacinya tak napa tamu elok tak ketulun napa jok kaki ya naruh sesurang jadi pada cengi pareng kali ngata ya ji sini sesurakku mareng kali suku naruh kapong laki si baca-baca nasaba mawat priwet tuwe jadi tata aja pemas sambungan na pemang naik pesut suwe baca-baca iya tentunya hidup mana marang kalinya. Riada baca puranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.